Što je s fotografiranjem muškaraca? Neka ste radili fotografiju muškaraca. Neka sam bio baš ono poznat. Vidjeli smo tu neke fotke. Moje, baš ima dosta kolektora i u New Yorku. Gdje su moji muškarci su bili baš ono traženi, ono baš ono. Ja sam taj valjda unio taj moj macho imidž, ali muškarci mogu dosadno slikati bilo, znaš, to iz do sada, ono. Pa za Lomovog sam ja radio po 23 stranice, ja sam čak Lomovog italijanski došao ovdje, u Zagrebu smo radili. I sam neke prijatelje svoje, naprimjer Peru Močibova, njega sam slikao, onda sam slikao par ovih naših sportaša, to je bilo ono, baš ono, meni je bilo to, kad sam slikao naše ove face, karakter, onda da slikam ove modela. A mislim, muški male model, to je ono, to je katastrofa za mene. Zašto? Ma ne znam to, mislim, šta oni moraju proći da postanu to je. Da li je to nekakav patrijarhalan odgoj u vama, pa vam se ti muškarci jednostavno vam to nije? Pa ne, pa ja znam jer sam ja sam bio model, ja sam bio ono kao neki ekskluzivni model, pa znam šta... Pa se to zgadilo ili ne znam? Pa nije mi se zgadilo što sam ja sam radio ono više to ekskluzivno, više to kao ono part time, ali kada bi postao taj male model, to je zbilja. To je ono jako teško i zato to nikad nisam volio, ja sam volio karaktere snimati, više ono face oko tebe bi ono... Tebe bi morao nagovoriti da te nekako poslika, vidi da si ramena imaš malo jače od mene, ja sam izgubio ne bildam više. Pa čuj, ja mislim da bi to uz nekakvu dobru paru sve bi se dogovorili. Pa to ćemo se inkognito iza scene nagovoriti. A zbilje bi te mogu poslikati. Kad? Pa možem i danas, imam, valjda čekaj, donio sam svoju torbu, di mi je torba, režija. Je, samo mi treba da me ovi... Koliko pa? Ovi licemjeri da me uhvate u džir i kažu gle politička emisija, dobro, vi ste danas gost, s obzirom da imamo... Pa čekaj, ja mogu da meni nešto isto, da ja isto tebe malo pitam i ti mene stalno... Pitaj, slobodno. Krucificiraš. Pa tek pričamo 20 minuta. Pa evo. Kažem, samo bi mi trebali neki licemjeri da se pojave i oni koji... Ne, zbilja bi morao pozivati mene, evo, bit ću puno voliti gosta da poziraš. Pa sad, 5 minuta, daj, 2 minute ti napravim portret bolje nek ti iko napravi. Evo, daj, ako imaš muda, ja napravim. Evo, ja ću na glavi za to stajati, evo. Daj, dok ja stojim, daj se ti skini. Evo, ja se koncentriram. Na šta? Na tebe. Da te napravim herojem. I da dobijem otkaz nakon toga. Pa neka, evo ja ću te zaposliti. Kako? Kod tjelohranitelja svojeg. Evo. Dim je. Pa čekaj, ja nisam pristoji. Pa daj, pristani bilje. Čekaj, šta trebam raditi sad ovdje? Pa evo, skineš si košulju, evo, 2-3 skleka napraviš ko ja i evo odmah da se malo dobiš tonalitet. Tak sam snikao u New Yorku. Kad se bio Andy Warhol, Bianca Jagger su bili moji gledatelji, su bili u New Yorku kad sam radio. Evo sad smo prešli na ti, vidiš da si me zbunio. Jesi ti svjestan šta će mi reći ljudi? Ima oni koji me ne vole reći, gleda, producira se, pada mu... Evo, idem ja po aparat pa se ti predomisli. Idem ja po aparat. Da, imamo, da, vrijeme gubimo, Aco. Znaš šta? Vrijeme gubimo, evo, tu imam. Ti si kao furaš da si lud, pa nisi samo ti lud. Pa znam da si ti lud, je. Ne me pozvao emisije da nisi lud. A čekaj, ne može ovako odjeven? Ma neću odjeven, nego odjeven, od muškarca do odjevenog. Čekaj, da se skinem gol? Ma ne, do pasa bare, pa neću muškarca do odjevenog slikati. Znači, pa nemaš ti te pare da mi platiš. Čekaj, znaš šta, ajde se ti skini do pasa, evo ja ću se. Čekaj, moram prvo slekova napraviti. A u čemu je tajna tih sklekova? A nije, i to ti ono, se koncentriraš oko nogu na nogu. Čekaj, šta misliš da će te djevojke lošije gledat ako ti tonalitet neće biti dobar? Daj se, evo ja ću se prvo skinuti. Čekaj da vidim, znaš šta, ako procijenim da si ljepši od mene, neću se skinuti. Ajde, može tako? Evo ovako ću se skinuti. Pa ne znam šta ja sam. A daj, skini se, molim te. Režija, daj ono. Daj da napravimo Aleksandra, evo. Pa nemaš badava Aleksandar the Great i ime. Uzeo si Aleksandra ime, daj sad malo, pati i ti. Ovi krepavaju ovih kamerman ga smije kad padaju curama mikrofoni.
Da vidimo, evo. Ajde. Evo, Isuse se Bože, pa ti si jači od mene. Pa čekaj, mogu? Režija. Možeš. Ako ja otkaz ne dobijem nakon ovoga... Sad se tu stanu ovako. Ovako, ja ću doći tamo, evo to. Dobro. Evo, to ti je ono poza. Tak, staneš i ovaj... Ajde, daj da brzo to obavim. Možda Armani. Možda dobim koji akaunt za Armani, sam nekad bio Valentino model, evo tako. Evo te molim, to slušaj. Evo stavim tad ruku ovdje. Ovako, ne, ovo. Eto, to. To je ono. Vi se ne smijete. Treba neki zavodnički pogled, normalno. Ono mrko pogleda, ono mačo. Evo tako. Čekaj se ono svijetu. Dobro, ček, Aco. Daj da vidim ko imaš ovo. Nisu Nike, da. Šta je, ko je ovo čuka? Romanson? Nije. Moj prijatelj Ciceka. Evo tako, daj da vidimo. Tako, evo. Još jedno, Aco, evo ti. Evo tako to. Ne, moraš postaviti facu. Zbilja ovu facu, evo to mrko. Znam da si zajebani čovjek, ali imaju tebi i humanost isto. Ma ti kao nisi, ne? Ima i tebi, tako da... Bravo, evo. Dobro. To je to, evo. Lijep sam. Ovdje si ko Buda. Jel? Evo, Odlično. Ajde, oblači se. evo, može. Dajte pustite neki intermeci. Ne govori. Evo ovako, poštovani gledatelji, ponovno u emisiji Nedjeljom 2, premda to tako ne izgleda, sve vas koje... A ne znam, zbilja... Živo. Da. Sve vas koje... A valjda sam sad pristan. Sve vas koje... Zbunjam se. Koje muške bradavice nerviraju. Ja se stvarno ispričavam, ali moram priznati nešto. Moram priznati da sam me uhvatio baš na onu caku. Ja ti baš mrzim te licemjere koji ti s jedne strane će osuditi ovo, a možda bi ja da sam ispred malih krana, dobro, nije važno, ali koji će osuđivati golo bilo čije tijelo. Da, osuđivati, da. A s druge strane kad padne mrak, onda će okrenuti na neki porno kanal ili će, ne znam... Toliko ima toga, evo, to užas. Hrvati zbilja smo poznati ko licemjeri. Evo, na primjer, ovdje u Hrvatskoj gej scene uopće kao nema. A ima toliko gej kod nas, mislim. I ja sam naučen i na gej jer sam s njima radio vani i sve, ni da sam ja gej, da podržavam to nešto, ali to je čisto, to je dio života, dio zapada i dio svega. I to je mene čisto normalno. Ja cijenim ljude koji se deklariraju, ali kod nas niko se ne deklarira. Svi su nešto potajno, klozet, ovo, ono. Dobro, moraš... Ajmo se vratiti. Znaš šta, nemamo šta o tome, šta? A dobro, ali morate razumjeti da s jedne strane ti ljudi žive u takvoj sredini gdje će imati ogromne probleme. A čekaj, oni će i dalje živjeti jer te probleme ne iznose. A to je taj dvojni moral. Pa neki iznose te probleme ljudi, pa mi smo demokracija, evo, nismo možda najveća demokracija. Znam, ali nisu svi karatisti ko Lupino, riskiraju da ih neko premlati na cesti iz jednostavne činjenice da su to priznali. To je tako kod nas. Nije to, mislim, nije opet tako, nismo tak. Jesmo. Ne bih rekao to.